Tracy Akinyi na Mary Mutano mafatie gukorwo maigirite kirathi kia grade ya 7 na form 1 kirumanirio. Aya nĩ gatagati ka makirima aruto kuuma gicagi kia Mathare aria Mathare maraingira thukuru kumana na wagi wa mbeca cia mabataro maria marendekana. Mimi naweza penda kwenda shule, kwenda kusoma venye hao wengine wanasoma, lakini mamangu ana pesa. Inaniuma sababu sijaenda shule, wenzangu wako shule na mimi bado sijaanza kusoma. Umuthi makinyitanira na magana ma aikari kuuma gicagi kia Mathare oro umwe na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu ari hamwe na Siasa Place, Billion Music Family, Justice for Africa na ingi marurunganire thabarĩ ya ithaa igima kuuma Mathare nginyagia nja ya wabici ya munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua magikinyira kihoto gia kwamukira mathomo. Natamani tu serikali tusaidie tupate pesa mamangu anipeleke shule. Kuringana na Billion Ojiwa, murugamiriri wa gikundi kia Billion Music Family, hari ciana 10 iria ciekire kigeranio mwaka muhituku itura-ini ria Mathare, 3 itiraingira thukuru. Mathare mzima zaidi ya watoto wenye wali sit for national exams walikuwa 3,000. Kwa hiyo 3,000 chini ya 1,000 ndio wameenda shule, so wengi wako mtaani tu. Ndina ciana 20 uguo na 5 aria mena max 368 max 366 eke tuge othe no ta 333. Maureen Akinyi arauga aciari aingĩ gũkũ mehokaga cibarua cia o muthenya, agitariria ati gatagati ga kuria na mbeca iria mwari arabatara kuingira thukuru ndari arahonokia ona ciringi. Nikienda shule niliitishwa 18,200 ndio aingie kwa shule na vitabu 21 na hizo zingine za kusoma. Totari basari iria turaheo ya shiringi 5,000 na basari yo nduri sure kana ni kuuma kana ndikuma to ne to apply kana ikauma kana ikarega kuma. Itura ria Mathare rirerikana gukorwo na unyihu wa thukuru undu uria ikundi cicugite urabatara gutangikirwo na ihenya o ta uria kwahoteka angikorwo thirikari ni gukinyaniria mubango wa igana kwa igana wa aruto aria maraingira thukuru. In the policies tunaona kuwa they want 100% transition, lakini ukienda kwa ground unaona kuwa ni tofauti kabisa. Haiwezekani. There are not enough classrooms, there are not enough teachers. Challenges ni mingi sana. Maya mokite riri ministry ya githomo yugite no irathi na mbere kurutithania wira na maafitha a wathani wa matora gutigirira ati aruto othe ni maingira thukuru. Mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang akiuga gukinyiria riu gicunje kia 98 hari igana kia aruto aria mekire kirathi gia 8 thiini wa gitaru gia gatagati ga bururi ni mareketie kuingira thukuru. Riri gicunje kia 90 na igire hari igana kia aruto aria mekire kigeranio kia KPSEA mareketie kuingira thiini wa grade ya 7. As we move on this, you will be seeing quite a lot of actions from our county commissioners, our deputy county commissioners, our chiefs, together with our education officers, making sure that our children have transitioned from grade 6 to grade 7, and those who did KCPE from class 8 to form 1. Hadoini ha Kameme TV, jitagwo Igana wa Waduro.